Najua wazungu walituletea injili, wakatuletea dini, wakatuambia ni vizuri tuache kuabudu sanamu, tuache kuabudu milima, tuache kuabudu waganga, tuache kuabudu kutoa sadaka za pombe, kufanya nini? Wakatuambia pombe ni mbaya, wakatuambia uzinzi ni mbaya, wakatuambia mambo mengi. Wa misionari wakaleta nini? Injili. Lakini wao wakasema saa hii wanasema kwenda kanisani ni kupoteza nini? Muda. Wanataka kusali online, wanataka kusali kwenye TV, wanataka kufanya nini? Wao wanatuletea injili na wao hawataki tena injili. Ila wao uliyepewa injili ndiye ambaye Mungu anataka uvae ushika wakati huu. Ulimwengu wote wapelekea injili. Aliyekuletea wewe ndio wakati wako kumpelekea injili. Kwa nini tusiwapelekea hata wazungu injili wanaoikataa injili na wakati wao ndio walioileta?